Timu ezi Mbarara City na Mbarara District zirimo mu group ya kashatu na Erimu Rwampara hamwe na Isingiro. Omunyishengero kazi w'eminyeto ohabwa abakazi mu ihanga ryona ultimu ambassador wa Mbarara City aino bwesije mu Mbarara City neza kutandika kurunje mpakezi eza Ankole Cup eziri kuzana na Mbarara District. Nyoende excited obo kubanza kubandumbarra akapira kandi ninyete yona ya Mbarara City na abakashari kwija tukajoininga omupira tukamanyana tukazana tukapromotinga talents zeitu neze miringo mingi inabari bine talents omupira inabe ino music inabe ine arts inabe ino science so baje kumwambira ngo munanga dosubamo turn up so that we can develop our talents, develop our community because as talents tuyamba you never know tubasa tunje employed so I call all the young people to come and participate. Mbarara City yabembire mpakezi zona nobwo rabetwire takatungire mugisha ecabatebekanisa bari kugira ngo hamurundo ogu nibenda kurwanasa tuza kufuna abazani abakobasa kuri presentinga Mbarara City omu championship egi gituyontuza ndakuboreka ngo Mbarara City turi Mbarara City kuba management tukagirondi ihangwe kandi nyeta omurodo witu tashi speaker wa speaker niyo ningusabira ugaruko be speaker wa speaker basa kurizo kwata team yawe